nda ro vhuya hafhu futhi kha thero dzashu dzine ra vha ri khou nyaga u pfhesesa uri na ri tshi rerera Yesu Kristo, ri tshi tenda kha Yesu Kristo, ri tshi tenda kha Mudzimu, ri vha ri khou bva ri ngafhi ri tshi khou ya ngafhi. Hu na vhathu vhanzhi vhane vhaṅwe vho no ḓi dzhena kereke, vhaṅwe vha litsha. Ndo ḓi sumbedzisa kha thero dzo fhiraho uri hu na zwithu zwinzhi zwine zwa itisa uri muthu a ḓi wane a khou litsha kereke. So ri khou vhuyelela futhi kha thero yashu uri ri pfhesese uri hu khou itea mini, ndi mini tshine tsha ita zwa uri vhathu vha ḓi wane vha khou ṱutshela thendo heinoni. Namusi ndo no ngo fhindula mbudziso ye nda i vhona i khou ḓi vhudzisiwa ya uri zwi ḓa hani uri Mudzimu a tende Yesu Kristo a ḓe fhano ḽifhasini, a ḓe a tambudziwe, a ye a vhulawe kha thanda tshifhambano. Zwi ḓa hani uri ndi ngani Mudzimu o tendela uri ezwo hu vhe zwone zwine zwa itea u fhira uri Mudzimu a tou vhulaya Saṱhane ene muṋe, uri ndi ngani Mudzimu o vhulaya o tenda uri Yesu hu vhe ene ane a badela zwivhi zwashu, uri hu songo vha uri Saṱhane hu vhe ene ane a vha a khou vhulaiwa. So ndi iṅwe dzi mbudziso dze nda dzi vhona dzi khou vhudzisiwa dzine ri tea u kona u dzi fhindula uri ri pfhesese uri na hezwi zwithu zwi ḓa hani. So ṋamusi ndi ḓo ita uri heyi mbudziso ri i fhindule ri sathu ṱuwa ṋamusi. Mara ndi sathu dzhena kha u fhindula heyi mbudziso, ndi khou ṱoḓa uri ndi ambe ha mafhungo uri hu na zwithu zwinzhi zwine zwa ita uri vhathu vha ḓi wane vha khou litsha kereke, vha si tsha tenda na kha Mudzimu, vha khou ṱutshela lutendo. Na ngori ro sumbedza kha vhege dzo fhiraho uri hu na zwivhuya zwinzhi zwine ra guda kerekeni, hu na zwivhuya zwinzhi zwine ra guda Bivhilini, zwivhuya zwo no nga u funana, zwivhuya zwo no nga u ṱhogomelana, u ṱondana nga u ralo ngo ralo. Hezwi zwithu zwoṱhe ri tshi sedza Bivhilini ri vha ri khou zwi vhona zwi zwivhuya. So zwi amba uri hu tea u vha na zwiṅwevho zwikhukhulisi zwine zwa ita zwa uri vhathu vha pfhesese uri a vha funi mafhungo a Bivhili kana vha funi mafhungo a Mudzimu. Of course musi mbiluni dzashu dzo swifhala, mbiluni dzashu ri vhavhi, a ri nga si vhe vhathu vhane vha funa zwivhuya. Na ngwe ra nga amba ra ri Bivhili yo ḓala zwivhuya, Bivhili yo ḓala zwivhuya, vhutendi ho ḓala zwivhuya, arali mbilu dzashu dzo ḓala vhuvhi, a ri nga si vhe vhathu vhane vha nga funa zwivhuya. Mara arali ri tshi ri vhathu vhavhuḓi kana ri tshi ḓi vhona sa vhathu vhavhuḓi, ḓa ra mvumvusa mbudziso uri zwi ḓa hani uri ri lwe na zwithu zwivhuya, nga nnḓani arali hu na zwiṅwe zwikhukhulisi zwine zwa ḓi vha hone. Huṅwe hune ra ya ra xela hone ndi musi pfhunzo dzine ra vha ri khou funziwa dzone kerekeni dzi sa ri funzi mafhungo oṱhe o fhelelaho nga ha Mudzimu na nga ha Bivhili. Ende zwithu ri zwi wana nga uri tshiṅwe tshifhinga ri vha ri khou funzesa zwine ra konesa zwone, ra fokhasa kha zwine ra ḓivhesa zwone, ra si tende uri musi ro vhidziwa ri ye ri gude zwinzhi uri ri kone u vha na dzi phindulo kha vhana vha Mudzimu. Ende ndi zwiṅwe zwithu zwine zwa vha hone uri vhathu vha tea u kona u fhindula mbudziso dzoṱhe dzine dza nga kona u vhudzisiwa, ri vhe vhathu vhane ra nga kona u dzi fhindula. So thaidzo ine nda i vhona ine ra vha nayo ndi heyi, ndi uri a ri khou shumisa miraḓo yoṱhe ya muvhili wa Yesu Kristo kana ndi wa kereke thi rine
ri tenda uri kereke ndi muvhili wa Yesu Kristo une u nga ḓivha u kha kereke ine ya vha huṅwe fhethu huṱuku, mara i vha i tshi tou vha i khou tou representer muvhili wa Yesu Kristo une u na miraḓo minzhi yo fhambanaho ine ya vha na mpho dzo fhambanaho, ine ya vha na talente dzo fhambanaho. Zwino zwe Yesu Kristo a ṋea kereke, o i ṋea mpho dzo fhambanaho dzine arali mpho dzoṱhe dza nga shumisiwa, ndi tenda uri ri nga ḓiwana ri fhethu hune vhathu vhanzhi vha ḓo vha khou pfhesesa mafhungo a Mudzimu. Vha ḓo pfhesesa mafhungo a Mudzimu ngauri mpho dzoṱhe dza vha dzi khou shumisiwa. Zwino ndi tshi ri mpho dzoṱhe dzi khou shumisiwa ndi khou amba nga ha mini? Ri tshi ri mpho dzoṱhe dzi khou shumisiwa ri khou amba nga uri ri ḓo vha ri na mpho dzo no nga vhathu vhane vha ḓo vha khou funza kana ndi ri teaching. Amba uri muthu ane a vha na mpho ya teaching u ḓo vha khou kona u ṱalutshedza zwithu zwinzhi uri vhathu vha zwi pfhesese. Ha vha na mpho ya no nga prophecy, zwine nga khazwo arali ri na vhaprofita vhane vha na mpho dza vhukuma, not havha vha kholekhole, zwi amba uri na zwezwo zwi a kona u ita zwa uri vhathu ri vhone maanḓa a Mudzimu. Mpho dzo fhambanaho dzo no nga mpho dza phodzo, mpho dza u kona u shumisa zwithu zwo fhambanaho kerekeni, whether ndi administration gift, ndi uri u na mpho nnzhi vhukuma dzine ri tshi vhona Bivhilini ri wana uri Mudzimu vha khou dzi ṋea uri dzi ye dzi shumele kereke. Zwino arali hedzi mpho dzoṱhe dzi khou shumela kereke, ndi vhona uri zwi a thusa uri vhathu vha kone u vhona maanḓa a Mudzimu, vha kone u vhona vhuhulwane ha Mudzimu, vha kone u vhona uri na ngoho hezwi zwithu zwine ra vha ri khou zwi amba zwi a tshila, ndi zwa vhukuma. Zwino thaidzo ine ra vha nayo ndi yo musi arali ri khou shumisa mpho nthihi fhedzi kerekeni, arali zwi tshi ṱhaṅwe ra vha ri khou shumisa mpho ya mufunzi muthihi ane ṱhaṅwe mpho yawe ndi preaching, u isa ipfhi ḽa Mudzimu. Vhaṅwe vha na mpho dza u porofita, vhaṅwe na mpho dza phodzo, na mpho nnzhi dzine Mudzimu a vha khou dzi ṋea kerekeni, dzine arali dzoṱhe dza ya dza shuma, ndi vhona uri ri nga wana kereke ine ya vha i na mutakalo wavhuḓi, ngauri ri vha ri vhathu vhane ra vha ri khou vhona maanḓa a Mudzimu kerekeni, ra vha ri khou vhona uri na ngoho muṅwe na muṅwe u khou dzhenisa mulenzhe, muṅwe na muṅwe u na zwine a khou ita zwone, a ri ngo ḓa u vha dzi spectators kerekeni. Ndi ṅwaha hune vhaṅwe vhathu vha vhaisala hone ngauri vha khou vha dzi spectators, vha tou ḓa u sedza fhedzi, a vha na zwine vha khou shuma zwone. Mara arali roṱhe ra vha ri khou tenda uri ri muraḓo wa kereke ane a ṱuwa, kereke i ḓo sala i na zwinzhi zwine a khou ṱahela zwone. Ndi hafho hune musi miraḓo yoṱhe ya kereke i na zwine ya khou ita zwone, mpho na dzi talente dzoṱhe dzi khou shumisana, ri nga fhaṱa kereke ine ya vha yavhuḓi. Ndi zwithu zwine ra zwi guda Bivhilini uri kereke a si ya muthu muthihi, ende a i ngo itelwa uri i fhaṱiwe nga muthu muthihi. Zwino zwine zwa fhedzisela zwi khou itea ndi zwa uri hu na dziṅwe mpho dzine a dziho kerekeni. Na ri vha hani na kereke ine ya shuma nga mpho nthihi? Ri vha hani na kereke ine ya shuma nga mpho ya teaching fhedzi, hu si na mpho ya preaching, hu si na mpho ya prophecy, hu si na mpho ya u ṱalutshedza dzi nyambo. Ndi uri hu tea u vha na mpho dzo fhambanaho kerekeni u itela uri roṱhe ri vhe ri khou guda zwithu zwoṱhe zwo fhelelaho zwa zwithu zwa Mudzimu. Zwino iṅwe thaidzo ine ra vha nayo ndi ya uri a ri khou guda zwithu zwo fhelelaho zwa Mudzimu. Nga tshikhuwa ipfhi ḽine ra ḽi shumisa ri ri the whole counsel of God, the whole counsel of God. Zwi amba uri tea u vha ri vhathu vhane ra nga kona u guda zwithu zwoṱhe zwo fhelelaho zwa Mudzimu. Zwino musi ri songo zwi guda zwoṱhe, ri ḓiwana ri na mbudziso nnzhi dzine hedzo mbudziso dzo ḓa dzo fhindulwa kale, dzo fhindulwa ngauri ro vha vhathu vhe ra
gudisiwa the whole counsel of God, ro vha vhathu vhe ra gudisiwa zwithu zwoṱhe zwa nga ha mudzimu. Zwino zwiṅwe zwa zwithu zwine vhathu vha tshi ra vhatendi kha mudzimu ra vha vhudzisa zwone ndi zwa uri ndi mudzimu mufhio ane a vhatendi khae, ngauri vha tshi sala vha tshi mu ṱalutshedza hoyu mudzimu vhane a vhatendi khae, vha nga wana uri na vhatendi a vhatendi kha mudzimu we vhone vha mu ṱalutshedza. U tou sumbedzisa fhedzi zwa uri hu na pfhunzo nnzhi dzine a ri ngo dzi wana ngori ra ḓi wana ri fhethu hune a ri khou funziwa zwithu zwoṱhe zwo fhelelaho, ende uri ri kone u guda zwo fhelelaho. Kereke dzi tea u tenda u shumisa mpho dzo fhambananaho kerekeni, ri si nyadze na mpho ya u kona u vhala mafhungo a mudzimu, ra dzhena bvungwi bvungwi khao, ra dzhena mafhungoni a mudzimu nga nḓila yo tsaho. Ndi zwone muthu a nga thoma a na mbidzo, mara zwi amba uri muthu a songo ya a ya a guda zwinzhi zwo fhelelaho u itela uri a kone u fhindula mbudziso nnzhi dzine vhathu vha ḓi dzula vha nadzo. Zwino ṋamusi ndi fhindule heyi mbudziso ya uri na zwi ḓa hani uri mudzimu a tende Yesu Kristo a ḓe a lovhe kha thanda ya tshifhambano, a phanishiwe, a khou phanishelwa zwivhi zwashu, instead uri mudzimu a ṋambe a tou dealer directly na Saṱhane, a phanishe Saṱhane, a vhulaye Saṱhane, zwi vhe mafhungo o fhelaho, roṱhe ri tshile nga mulalo hu si tshena Saṱhane. Zwino hii mbudziso ndi mbudziso ine i na zwithu zwinzhi khayo zwine a zwi ngo vhekanya zwavhuḓi, kana zwithu zwinzhi zwine a i khou zwi pfhesesa uri ri tshi amba nga mudzimu ri vha ri khou amba nga mudzimu ane ndi mudzimu ḓe, ri tshi dovha ra amba nga zwithu zwo swikiwaho nga mudzimu, whether ndi vhathu kana ndi vharuṅwa, uri ri tshi vha sedza ri vha ri khou vha sedza nga nḓila ḓe. Zwino tshithu tshine ra tea u tshi dzhiela nṱha ndi zwa uri Saṱhane ha lingani na mudzimu. Ndi zwithu zwine vhaṅwe vhathu vha feila u zwi vhona uri hezwi zwithu a zwi fana ri khou vhambedzana mukhuwa na murema, ra ri hoyu ndi mukhuwa, hoyu ndi murema, vha ya lingana vhoṱhe ndi vhathu. Saṱhane ha lingani na mudzimu, ndi tshone tshithu tsho thoma tshine ra tea u thoma hone, uri Saṱhane ha lingani na mudzimu. Ndi vhona uri ri ḽi pfhesese ndi lone uri ndi ngani ndi tshi ri Saṱhane ha lingani na mudzimu, ngauri vhathu vha khou vhea Saṱhane kha tshidulo tshihulwane, u nga ri na zwino Saṱhane ndi ene ane a vha murangaphanḓa wa hele, kana ndi ene musiki wa hele. U nga ri na zwino Saṱhane ndi ene ane a ḓo vha a khou phanisha vhathu heleni, nahone Saṱhane hana na bisinese yo phanisha vhathu heleni. Saṱhane bisinese yawe ndi ya uri hezwi ene a tshi yo phanishiwa heleni, a vhe a khou phanishiwa a na vhathu vhanzhi, a vhe a khou phanishiwa a si eṱhe, a na vhathu vhanzhi. So Saṱhane ha lingani na mudzimu. Saṱhane na ene o tou sikiwa, u ḓi fana na vharuṅwa vho sikiwaho, zwine zwa amba zwo uri roṱhe, nṋe na vhone na vharuṅwa na Saṱhane, roṱhe ri ya ra ima phanḓa ha mudzimu, ra vhona mudzimu sa ene muhulwane ane a vha nṱha ha roṱhe. Ende ngauri mudzimu u vha a nṱha ha roṱhe, zwi amba uri u vha a khou ṱoḓa vhuḓifhinduleli ho no bva kha nṋe na vhone. A ri koni uri no vhuḓifhinduleli kha u dzhiiwa nga Saṱhane, u nga ri na zwino Saṱhane ndi ene muhulwane, ndi ene ane a khou tea u dzhia vhuḓifhinduleli ha zwivhi zwi re shangoni. Zwine nda khou zama u sumbedza zwone ndi zwa uri musi ri tshi ita zwivhi, ndi riṋe rine ra ḓo ya ra ima phanḓa ha mudzimu ro tou ḓi imisela nga riṋe vhaṋe, ri songo dzhenisa uri Saṱhane ndi ngauri Saṱhane o ita mini, Saṱhane o ita mini, Saṱhane o ita mini. Ri vha ro tou ḓi imisela nga riṋe vhaṋe. Ndi tshone tshithu tsha u thoma thoma tshine ra tou tshi pfhesesa uri musi vhone vha tshi ita tshivhi, ndi vhone vhane vha tea u ḓi imisela phanḓa ha mudzimu u fhindula zwivhi zwavho. A vha ḓi vha ri ndi nga nṱhani ha Saṱhane, ndi vhone vhane vha tea u fhindula zwivhi zwavho. Zwino thaidzo khe
ho sikiwa vharuṅwa, ho sikiwa vhathu vharuṅwa vhane vha include na Saṱhane na vharuṅwa vawe, vha ya vha ita tshivhi phanḓa Mudzimu, vha ya vha sanda Mudzimu, vha ṱutshela Mudzimu, vha pandeliwa khulununi ya Mudzimu, vha pandeliwa ḽiṱaḓuluni ḽa Mudzimu. Zwino havha vhathu kana ndi ri havha vharuṅwa ri khou ri vha kha thaidzo ya uri zwino vho phanishiwa nga Mudzimu. U phanishiwa havho nga Mudzimu a zwi ambi uri ha vha na muṅwe muruṅwa futhi ḽiṱaḓulu ane a nga dovha a khakhela Mudzimu, ha ngo faneliwa ngo phanishiwa. In fact, a ri zwi vheye nga nḓila, musi Saṱhane a sathu ita tshivhi musi a ḽiṱaḓuli, musi Saṱhane a sathu ita tshivhi musi a ḽiṱaḓuli, o vha a tshi kona u ita tshivhi. In other words, muṅwe na muṅwe o sikiwa a na pfhanelo kana ndugelo kana maanḓa a u kona u nyadza Mudzimu, a u kona u hanedza Mudzimu, a u kona u sema Mudzimu, a u kona u ṱutshela Mudzimu. Zwino musi muthu o sikiwa a na, whether ndi muthu kana ndi muruṅwa, musi o sikiwa a na pfhanelo kana a na maanḓa a u kona u hanedza Mudzimu, zwi amba zwori u hanedza Mudzimu o ḓiimisela nga ene muṋe, nga maanḓa awe. Ri a sedza mafhungo uri Saṱhane musi o vha a sathu ita tshivhi, musi o vha a sathu nyadza Mudzimu, a nyadza khulununi ya Mudzimu, musi Saṱhane o vha a sathu zwi ita hezwo zwithu, o vha a tshi kona u zwi ita. Ndi a tenda uri na vhaṅwe vharuṅwa vhane vha 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 tshi ḽiṱaḓulula ṋamusi, na vhone vha kha ḓi kona u zwi ita, mara fhedzi vha ṋanga u luvha Mudzimu, vha ṋanga u sedza Mudzimu sa ene Ramanḓa oṱhe. Zwino Saṱhane o ṋanga u sa luvha Mudzimu, o ṋanga u hanedza Mudzimu, mara ṋamusi o vha a sathu zwi ita, o vha na maanḓa o kona u zwi ita. Zwi amba uri ṋamusi ra ri Saṱhane ri khou mu bvisa from the picture, ra ri haho hu ḓo vha hu tshe na vharuṅwa na vhathu vhane vha kha ḓi kona u ṋanga u nyadza Mudzimu, sa musi Saṱhane o kona u zwi ita musi o vha a sathu zwi ita. In other words, musi tshivhi tsha Saṱhane tshi sathu itiwa, tsho vha tshi na potential, and heyo potential i kha muṅwe na muṅwe, nga sia ḽa uri roṱhe ri na maanḓa a u kona u ṋanga u hanedza Mudzimu. Ndi ḽiṅwe sia ḽine ra tea u kona u ḽi vhona heḽo, ndi sia ḽa vhuvhili, uri ṋamusi ra nga bvisa Saṱhane out of the picture, ra ri haho vharuṅwa na vhathu vha 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 kha ḓi vha na maanḓa a u kona u hanedza Mudzimu. And proof i gai? Proof i kha uri na Saṱhane ho vha na ḓuvha ḽe a vha a sathu mu hanedza Mudzimu, mara a ḓa a mu hanedza. Ndi zwiṅwe zwithu zwine ra tea u zwi dzhiela nṱha, mara no no ḓa kha reason ya vhukuma kuma ine Mudzimu ha koni uri a phanishe Saṱhane, a vhulaye Saṱhane, zwiṅwe mafhungo o fhelaho, riṋe ri vhathu vha zwivhi a ri litsha ro rali. Khou ngori ri zwi pfhesese uri zwithu zwi ḓa hani. Mudzimu o sika Adamu, musi ri tshi vhala Bivhilini, o sika Adamu. Adamu a fhiwa mulayo wa uri a songo ḽa kha muri wa nḓivho ya vhuvhi na vhuvhuya na zwivhuya. Zwino ngauri Adamu o vha o ṋeiwa hoyo mulayo, Saṱhane a siho, Adamu o vha a na maanḓa a u kona u ḽa kha hoyo muri.
otherwise mudzimu o vha a si nga zwi ṱuwe a khou mu vhudza na zwa uri hei ni songo ḽa khomori, ngori why mudzimu a tshi tea u waster tshifhinga tshawe a mu vhudza zwithu zwine saṱhane I mean Adamu ha na maanḓa a u kona u zwi ita. Zwino zwe hetshiḽa tshiṱori tsha vha ri tshi khou ri sumbedza zwone, tshi khou ri sumbedza zwa uri Adamu o fhiwa maanḓa a u kona u ṋanga u tevhedza mulayo wa mudzimu kana u sa u tevhedza. Ende ngori hoyu mulayo o u fhiwa, zwi amba uri zwo ri hu vha hu na maanḓa khae a u kona u zwi ita kana na u zwi hanedza. Muambule na zwa uri Adamu habe ha ngo lingiwa nga Saṱhane. Musi ri tshi vhala hetshiḽa tshiṱori, Adamu o lingiwa nga mufumakadzi wawe. Zwino a ri zwi dzhie mufumakadzi wawe ho vha hu si na Saṱhane we a ḓa mulinga, mufumakadzi wawe o tou ya a thetshela ngauri na ene o vha na maanḓa a u kona u yo thetshela nga ene muṋe, a ya a linga Adamu. Na Adamu o ḓo ḓi vha o lingiwa a ḓi humela hanefhaḽa fhethu huthihi ha u khakhela mudzimu, kana a ṋanga uri hei a ri iti hezwo iwe u khou khakha. Zwi ngazwo mudzimu a tshi ya kha Adamu a ri, Adamu wo ita mini? Adamu a blame mufumakadzi wawe uri ndi hoyu mufumakadzi wa ṋea ene we a khakhisa. Zwino musi Adamu o khakha nga u ralo, hu mbo ḓi vha tshiwo tsha lushaka lwoṱhe lwa Adamu, ngauri Adamu o sala a si na ndugelo dza u tshila, ngauri mudzimu o ri ḓuvha ḽine wa ḽa kana ḓuvha ḽine wa si tevhele mulayo wanga a hu tshe na ndugelo dza u tshila. U khou tea u vha ane wa khou fa, u khou tea u vha u khou lovha ngauri a hu na ndugelo dza u tshila zwino. Zwino ndi hetsho tshiwo tshe tsha itea uri Adamu o ya a khakha phanḓa ha mudzimu, a si tevhedze mulayo wa mudzimu, zwa vha tshiwo tsha lushaka lwoṱhe lwa Adamu. Ndi tshi ri lushaka lwoṱhe lwa Adamu ndi khou amba ngauri Adamu o vha a si tshe na ndugelo dza u tshila, dza u vha na vhana. Zwi amba uri ṅwana muṅwe na muṅwe wa Adamu a tshi bebiwa, u khou bebiwa a na tshivhi. A hu tshe na Saṱhane hafha fhethu. Ndi uri even if ra ri ḓuvha ḽe Adamu a ḽa houḽa muri, ra ri mudzimu mbo ḓi ḓa ri hei Saṱhane, why wo ḓa wa khakhisa ṅwananga Adamu, ndi khou vhulaya ṋamusi, ndi khou vhulaya. Mudzimu a tshi fhedza u vhulaya Saṱhane ḽeḽiya ḓuvha, thaidzo yo ḓo vha i sa thu solviwa, thaidzo yo ḓo vha i tshe hone. Heyo thaidzo yo ḓo vha i thaidzo ya uri Adamu vhana vhawe vha khou bebiwa vha na zwivhi. U bebiwa hashu na tshivhi a si mafhungo a uri Saṱhane u tshe hone kana ha tsheho. U bebiwa hashu na tshivhi ndi uri tshivhi tsha Adamu tshi kha ḓi ḓa kha riṋe, tshi kha ḓi ri tevhela, ngauri mbeu iṅwe na iṅwe ine ya vha mbeu ya Adamu kana ine ya vha mbeu ine ya khou bva i khou ṱhirisiwa kha Adamu, heyo mbeu yo tshinyala ngauri i khou bva kha Adamu ane o tshinyala, ane ha tshena na ndugelo dza u tshila. Zwino mudzimu ndi mudzimu ane ri ri ndi mudzimu wa mulayo kana ri ri justice, is a just God. Ha nga si shandukise milayo uri i suthe situation. Ende ndi tshi zwi amba zwithu ndi khou zwi amba ngauri u tou ṋea sa tsumbo, arali zwi hu na principal ḽa tshikolo ḽi na milayo tshikoloni, ha ḓa ḽiṅwe ḓuvha ha khakha ṅwana waḽo ḽa decide uri no a ri tshintshe mulayo, u tou shavha u phanisha ṅwana wawe. Zwino mudzimu a si mudzimu ane a ita ha shumi nga u ralo. Ha nga si ri musi Adamu o no khakha a ri ei habe Adamu ndo ri ni ngo tea u fa ni tshi fhedza u khakha, a nga si ri ngauri Adamu no khakha
ari tshintshe mulayo zwino ari tshintshe mulayo mudzimu a shumi nga u ralo u khou tea u upholda mulayo wawe uri adamu ngena khakha ni ngo tea u lovha kana hu khou tea u lovha muṅwe muthu a khou lovha on your behalf. In other words, hu tea u vha na muṅwe muthu a sathu khakhaho. Why a sathu khakha? Ngori adamu ni tshi khakha no vha ni sathu khakha, no vha ni perfect, ende zwi amba uri hu khou tea u vhulaiwa kana hu khou tea u phanishiwa muthu wa perfect. Why zwo ralo? Ndi ḓo vha fha iṅwe tsumbo. A ri zwi dzhie vha vhona Bivhilini mudzimu uri iṱo nga iṱo i tou sumbedza tsumbo ya uri mudzimu ndi mudzimu wa justice, uri vhone vha nga si ri vha khou reila goloi yavho sa tsumbo vha kanda mulenzhe wanga wa vhaisala, ra ri ano ri khou tea u kanda mulenzhe wavho na vhone nga goloi uri na vhone vha vhaisalevho. Mara vhone vha na milenzhe mivhili kheyi mara muthihi a u shumi, a u tsha shuma, wo vha wo vhaisala maybe 5 years ago, muthihi u a shuma, hoyu u sa shumiho a u khou tou shuma zwavhuḓi, a u tsha pfha na pain. A ri nga si ri kha ri kande u sa shumiho, a zwi lingani hezwo zwithu. Ndi ngazwo mudzimu a tshi ri iṱo nga iṱo, ngori u vha khou nanga uri punishment i tea u lingana, and punishment yo linganaho ndi uri kha u phanishiwe tshithu tshine tsha tshila, tshine tsha vha tshi perfect. Ndi zwine ngazwo mudzimu o mbo ḓi introducer system ya uri musi vha tshi ita dzi sin offering, hu vha hu khou vhulaiwa phukha ine yo vha i perfect, ine a i na vhuhole, a i ngo vhaisala tshithu, a i na tshithu tsho vhaisalaho khayo, i perfect. Ndi yone phukha ye ya vha yo faneliwa u vhulaiwa, i khou vhulaelwa zwivhi zwa lushaka lwa Vhayuda. Zwine zwithu zwi vha zwi khou tou sumbedza uri ndi amba lushaka lwa Israel, zwi vha zwi khou tou sumbedza uri mudzimu u khou ṱoḓa perfect system, and kha perfect system yawe ndi zwa uri na khakhela mudzimu punishment ndi lufu. Adamu vho fanelwa nga lufu, and ndi zwine ngazwo immediately Adamu a tshi lovha, Adamu a tshi khakha, ho vha na tshithu tshe tsha vhulawa. Ri zwi vhona hani? Mudzimu o ya a sikela Adamu na Ifa zwiambaro, mara o shumisa mukumba wa phukha, zwi amba uri mudzimu o ya vhulaya tshiṅwe tshithu. In other words, na tshone tsho vha tshi symbol ya sin offering, uri hu tea u vha na tshithu tsho no vhulaiwa. Zwino phukha dzoṱhe dze dza dzi khou vhulaiwa kha testament ya kale ri tshi vhala, dzo vha dzi perfect, ndi zwone, mara still dzo vha dzi si muthu. Ho vha khou ṱoḓea uri hu vhulaiwe muthu ane, why muthu? Eye for an eye. Phukha a si muthu, zwine a zwi lingani hezwo zwithu, ende mudzimu khou ṱoḓa zwithu zwi no lingana. Mara thaidzo ho vha si nga si vhulaiwe muthu ane o bebiwa a na vhutshinyi, o bebiwa a zwivhili, ngauri a zwi lingani na zwezwo. Hu khou tea u vhulaiwa muthu ane o bebiwa nga mbeu i sinaho zwivhi. Zwi amba uri ya tshi tou nga stalemate, a ri khou amba nga chess, ya tshi tou nga stalemate, uri a hu na solution hafha fhethu, hu ḓo itea mini? Hu khou tea u bebiwa muthu ane o bebiwa nga mbeu i si ya Adamu, o bebiwa nga mbeu i si ya Adamu, ngauri hoyo u ḓo bebiwa a si na zwivhi, angana zwino ndi Adamu wa vhuvhili. Iṅwe idea mudzimu a tshi nga tou sika muthu muswa, uri okay, ndi khou tou sikela muthu muswa uri ri mu phanishe, a phanishelwe zwivhi zwa vhathu vhoṱhe. Ndi zwine ngazwo ri tshi vhala Bivhilini hu pfhi tshivhi tsho ḓa nga muthu muthihi, Adamu. Zwino ari tshivhi tsho ḓa nga muthu muthihi, Adamu, tsha affecta vhathu vhoṱhe vhutshiloni.
zwi amba uri tshi nga kona u lugisiwa, tsha lugisea nga muthu muthihi ane na ene u tea u vha a tshi nga Adamu. U nga hani sa Adamu? U nga sa Adamu ngauri khotsi awe a vho ngo bebiwa nga mbeu ye ya vha i na zwivhi. Ndi ngazwo Yesu Kristo nga musi a tshi ḓa zwo vha zwi khou tou kombetshedzea uri a bebiwe not nga mbeu ya munna wa zwivhi. Ndi ngazwo ri tshi amba nga virgin birth uri o bebiwa nga Maria musidzana we a vha sathu ḓivha munna. Mbeu ye ya shuma yo vha i mbeu ya Mudzimu. Zwino zwithu ndi zwiṅwe zwithu zwine zwoṱhe zwi vha zwi khou thoma u ṱumana zwino uri ndi ngani zwo vha zwo kombetshedzea uri hu bebiwe Yesu Kristo a ḓe, mara a ḓe nga mbeu ya Mudzimu. Ndi ngauri o vha khou tea uri a phanishiwe a perfect, a phanishiwe nga mbeu i songo a khou ḓa nga mbeu i songo tshinyalaho. Zwi amba uri musi a tshi phanishiwa uri a ye a lovhe, a khou lovhela vhathu vhoṱhe, zwo ita uri Mudzimu justice system yawe ya perfect i vhe i satisfied. In other words, i vhe yo linganela uri zwino ndo fushea uri Adamu na vhana vhawe vhoṱhe vho phanishiwa. Zwino vhane vha ri Mudzimu ha pfhali zwavhuḓi uri ndi ngani a tshi nga ṱoḓa punishment khulwane ngo ralo, why a songo sokou hangwela. Ndi vhathu vhane vha khou ṱoḓa Mudzimu wa ḽavidavi, Mudzimu a sa ofhiwiho. In fact, principal ḽa vhuḓi ndi ḽifhio? Na ndi principal ḽine ḽi tshintsha mulayo ḽa vha ḽavidavi ḽa ri ndi khou tea u tshintsha mulayo, kana ndi principal ḽine ḽi shuma nga mulayo muthihi u sa shandukiho. So Mudzimu ha shanduki, u shuma nga mulayo muthihi. Ndi tshone tshifhiwa tsha Yesu Kristo uri o ḓa o bebiwa nga Maria musidzana, a songo bebiwa nga mbeu ya munna wa zwivhili. Zwa ita uri musi a tshi phanishiwa the wrath of God i vhe i satisfied. In fact, hayo ndi one mafhungo maḓipha uri ha ngo lovha fhedzi, o lovha a dovha a vuwa uri a kone u phuruva uri zwine a khou ita zwone ndi zwa vhukuma. Ndi zwine ngazwo ra amba nga uri Mudzimu o tendela uri Yesu Kristo hu vhe ene ane a phanishiwa. Ho vha hu si na iṅwe nḓila. Yesu Kristo o vha ene nḓila eṱhe ngauri ho vha hu khou tea u bebiwa muthu muswa a si naho zwivhi, ane ha bebiwi a na zwivhi. Yesu Kristo o bebiwa a si na zwivhi ngauri o bebiwa nga mbeu ya Mudzimu. So ndi hayo mafhungo ane vhane vha vhudzisa uri ndi ngani Mudzimu a songo vhulaya Saṱhane, vha 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 khou ri ndi ngani Mudzimu a songo tshintsha mulayo wawe. Mara muthu ane a tshintsha mulayo wawe a si muthu ane na nga mu respect. Muthu ane na mu respect ndi muthu ane mulayo wawe u dzula wo ralo, ha shanduki. Ndi ḽone ipfhi ḽa ṋamusi uri Mudzimu ndi Mudzimu ane ha shanduki, ende u sa shanduka hawe zwi ita zwo uri mulayo wawe ha u koni u shandukisa. Vhashu ri ḓo guma hanefho ṋamusi ri tshi isa phanḓa tshifhinga tshiḓaho, ri ḓo isa phanḓa nga thero yashu uri ri kone u vhona uri zwikhukhulisi zwi no khukhulisa vhathu uri vha litshe kereke zwine zwa vha a zwi ngo ḓala, uri na iṅwe nḓila ine vha nga zwi sedza nga nḓila yavhuḓi na tshifhinga tshiḓaho. Ndaa.